Hey guys, Tashtila everyone and welcome back to my channel. The during video dinangan so aloo chips kande so komeyo on di labeng. And tangmo video ko matsuing like kisi kirang tungi channel nan tangmo tangmo pe bayina. And subscribe dang di bell di click je di kamba majiro jis. Ani de langi aloo kilo chips laying. Ani aloo di chungna kirang so alon fresh sa di nyona yaga yore yo. Ondi na start this nyunga yore. Tanganzo aloo di pakwa shwere yo. Ni aloo pakwa shwe chana ni nganzo chunang pange ta shimba nganzo di aloo di chilo endi pakwa shwe ni shashana naku chayre yo. Ta aloo di nganzo pe tap tap tu berda yo. Chips lang nganzo aloo pe tap tap kore. An chungna kiranzo yo di potato grater inay pe ako yore lela wo pe yore yo. Aloo di tup chana anta nganzo chuna aloo ni yapo chin tuyerda yo. Ise aloo ningba ina nganzo tande dile yawa tuwar. I start indom de kanza nganzo mewa sohor yo. Aloo nang tingi do ande di kau kau do di sangma mewa kau. Ta di nganzo sangma ma shaja bod tangma sumshis yo. Tuda. Ta changma chu chaye chela ani tangan jo last la aloo dim bado chulu goriyo ani di chulu chaye chela ni nganzo kama chenga shaye tangan jo aloo chips kang la luye kaji 7 di soere ta di nangi 7 je ani jira ani aromatics sesame seed and chap ta di kanza lu ani powder soyer yo. Ta kama chenga chela ta kone nganzo tangma ni sum chwere yo di. Inang tegi nganzo ta pang ni shana start into manga tingi rao. Ta chudi ya pujin za an tangan zo ready kang la indi ready jini shara an jela tangan zo di kang la ready kap ni indi jini manem na di chul this lajo din zum de on jin changma ekjop cha dre niwa di kirang zo nima la kam ne di gore chuzi chega siyo di chau sui tanum di chau chana ni nganzo aloo di lu aloo ni di nganzo continuously fry tange re ya kamu sum sko tu re Medi normal gang lang shine. Tatis kam tok to ende chana ani tangan jo aloo kere yo. Ta aloo di chana ani nganzo yaate. Ta di chawe jela ani nganzo continuous ende rangja chate diya.
Ta alu di nganzo deep fry tang chai. Ta di next ta nganzo ta alu di na la nganzo tegi tongjo ga ji masala ji yo. Ondi luere. Ta masala di inji mi ji nganzo lu ne di re ma lu ne di re nganzo chaji bu use ne di re yo. Andi na ngi cha di ngi len masala nyam de lo yore en kese nyung dai to samna yang ko ne dis lu na di re. Ta di changma lu chai ji la nganzo mix ya ko tang. Ani last la nga lemon chega luengi ta lemon di kerang zoyang lu ma lu susu tewa reyo. Ta yaku jeni mix tang ta ani di jela nga zo saya ready reyo. Sa chujo do re. Ani kisi lagi do samna ke mayo. Pitrola dri mare container yang ando khabji yaku ye jo ji ya. On na lu ani khabji yaku ta nisha da ya kala dri mare. Ani alu chips di cha suya ta kiran khati sana thir di yo. Ngando da chilo nyowa de na susu nang lo suni sana ya ga yo re yo. Ne di deep fry ra ta pa saya yo mare cham cham sana jo re yo. 네, 간데 크런치 샤도요. 크런치 꽤 하고 차시요. 아니, 일단 디딩이 알루 와이와이 챗팟 소고 선수요. 예빈이 보면 알루 세이 거우요 말. 이 혼디지 뭘 언디든지. 인디나 와이와이 디루 아니 네 와이와이 마살라 딩 알루 에메요. 아랑 마살라 디 루에이. Anjina tomato tislu, song tislu, ani cucumber ina cucumber tislu na dire. Dini nganzo sa cucumber mindoyo. And 7 tislu, last lemon tislu na ani turu ya putang. And saya ready riyo. Oh, dingi pingi po mga favorite riyo. Ta dina ngi nengi alu luyo raha mas mo sayi na sayi minayo. Jida ngune kaji chatpat kaji recipe ko ina. Morang ki sojo riya morang favorite. Ani on di video dingi link dikhang riyo rik. 참참 먼저 님의 공대어 옆에도 아니 직선이 주의도 아니 라이트 저지요. 먼저 아니 먼저 인데 돈선이 있으나 심보요래. 알루 멋지 거우면요. 가디네 알루 사이드 때니 샤시야. 디링 안전이야. 강전 떼고 섬스대야. 디링에 떼도마세요. Ani dhiring video di nangla tharangi an kisi di video di kirang la pento ina ani phachu tange di temba majiro jis an kisi kirang zo dewa do ku we na ngala ya ni wala comment share ne di re mena ngala Instagram na direct message tang ne di re an changma la thuje nang ni video di ta wa di la an changma la bye bye chaku ji an ngan chima video na je yo